ngaho rero reka nge nawe tuvuge ko intambara yabigiye kurangira. Ikibazo cy'umutekano muke muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Kongo kibonewe umuti ku buryo bwuzuye. Nanjye nti ahari yenda akarere kaba kagiye gutuza. Turi tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 muri Repubulika Iharanira Kongo muri Kivu y'Amajyepfo mu gice kigana muri Minembwe. Uyu munsi nanone udagarikwaho imirwano ngiye kubura ku rwego rwemereye. FARDC barabyina insinzi bati olingate muzange cyangwa se mubyemere n'ubundi AFC 23 twabwiye yuko mudafite ubushobozi bwo gukomeza guhagarara imbere ya FARDC mwanga kuzumva. None mubonye ko FARDC ari ingabo zikomeye, ingabo zishyize hamwe zifite umurava ndetse n'umugambi udatsindwa wo kwisubiza ibice byigaruriwe. Tugomba kuzabikora. Kakenge n'ubundi yongeye kwigarirwa na FARDC. Ndaje nkubwira uko urugamba rwagenze muri izo nzira zo muri Minembwe, uburyo FARDC byina kadiho ndetse na operation uko yagenze uko bayivuga. Imikino 23 itangaza kuri ivyo bitero. Ni 23 ikomeje kwamagana ibitero bya FARDC bavuga ko bizagabwe nanone ku bitaro za Minembwe ngo icyari ikimenyetso kigaragaza neza cyane ko FARDC ikomeje kwibasira ikorwa bya gisivil, kwica inzirakarengane ndetse no gukomeza ibikorwa z'intambara ngaho kwemeza guhagarika imirwano nk'uko babyemeranije amasezerano ya Doha. Niyo 23 kavuga yuko ari bigaragarira amahanga yose yuko ibyivuga ari impamo ko leta ya Kongo itajya ituza itagavza ibitero ku nzirakarengane. Iti none nibakomeza gutyo twe tuzihangana. Ndakubwira ibikomeje kuvugwa. Ni mu gihe nanone kuri ubu tuvugana ibyatumye nkubwira ngo ahari yenda amahoro yabagiye kurutinka muri kano karere. Haravuga ubwumvikane bw'u Rwanda na leta ya Kongo. Amerika yo irabishimangiye avuga ko amasezerano ya Washington ndetse na Doha agiye gushyirwa mu bikorwa byuzuye, amahoro n'umutekano bigiye kuboneka. U Rwanda na Kongo bakoranye inama yemeza iby'ingenzi bagiye gukora. Bye bye FDLR ndetse indi mitwe yose yitwara gisirikare tuvuga n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Urwego rwa AGVM rugiye gutangira gukora akazi karwo ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. I London mu Bwongereza byose niho byabereye. Itangazo ryashyizwe hanze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika naryo ubwaryo tutaza kurisomera hamwe twumva icyo batangaza, na cyane kuri ubwo bufatanye bw'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma ko Amerika imaze iminsi itangaje yuko itegereje gushyira mu bikorwa yazishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro byihuse cyane ku ruhande rw'u Rwanda, ngo ingabo z'u Rwanda zigomba kuba zavuye muri Kongo bitarenze ukwezi kw'indwi. Kuri ubu rero baremeza ubwumvikane hagati ya Kinshasa na Kigali. Bumvikanye iki, bavuze iki, turaza kwigarukaho mu kanya gato kari imbere. Uyu yitwa Evariste Ndayishimiye Martin Fayulu, umwe mu banyapolitiki atavuga n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Kongo, yahamagariye abakongomani bose kumva amagambo ya Evariste Ndayishimiye yatangaje ku butaka bwa Repubulika Iharanira Kongo ubwo akoreraga uruzinduko rwe ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Kongo, aho Martin Fayulu avuga yuko bose bagize ibyiyumviro nk'ivyo Neva afite ngo amahoro n'umutekano uzahinda muri Kongo, kandi ikibazo gikomeje kuba agatera nzamba cya politiki ngo itameze neza muri Kongo cyahita kibonerwa umuti uramze, maze umutekano ukaba wose n'ibikorwa rusange bya leta bikajya mbere, kandi nta kibazo kibayeho, nta no kunyuranya kubayeho, kuko baba bamaze kumenya neza icyo bakwiriye gukora icyo ari cyo. Tshisekedi Chilombo amagambo yabwiwe na Evariste Ndayishimiye nayahe yatumye Martin Fayulu ahaguruka. Nge nawe tabigaruka muri aka kanya turebera hamwe kamwe ku kandi kuri kuvugwa byose ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse muri diplomasi nkuko tumaze kubigarukaho mu gihugu bufatanye ndetse no Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutuma Kongo ibona amahoro cyangwa se intambara muri kano karere irangira, akaboneka ituze imaze igihe kinini byarabuze ibyitwa amahoro muri kano karere byabigiye kuboneka kuri inshuro. Ngereka ngo ikaze cyane ku musozo turi hamwe kamwe ku kandi kuri kuvugwa. Yewe ndumungwa Kamanzi uruwande wakaze cyane ku musozo. Maze unyemerere duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba kuri kuvuga kutaka bwa Repubulika Iharanira Kongo ho muri Kivu y'Amajyepfo mu gice kigana muri Fizi Minembwe. Amaze iminsi abiri urugamba ruremereye cyane rw'imbaraga rw'imbatura abagabo. FARDC basunika M23 basunika muri make buri wese yifuza kugenzura gace undi nakavuga ati ntago mwakamfatana uko bizagenda kose.
Minembwe centre akaba ari nayo y'ingenzi cyane, ariko n'uduce twakikije twose turi mu FARDC M23 yakoresheje ku buryo twuduce twavamwo twavamo FARDC M23 ikatugenzura. Kuri amakuru aremeza ko FARDC ndetse na Wazalendo bongeye kugaba ibitero bitandukanye cyane mu gushaka kwigarura uduce twinshi. Bahereye kuri Ruhinamavi, bashaka kwigarura Ruhinamavi, umusozi w'ingenzi cyane strategique ngo wisubize, ariko amakuru akemeza yuko kuri umusozi bitagenze neza, ahubwo bakimwe muri Hibu Force basize ubuzima, birangira imirambo ya bamwe mu basikari ba FARDC ihatakaye. Hanyuma ku mu gitondo cy'uyu munsi atariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026, FARDC Hibu Force baturutse ku mugezi wa Rwiko bagerageje gutera ngo bigire imbere bajye kugarura imirambo y'abasikari babo baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo basubiraneyo, ariko n'ubundi hahinduka urugamba rutoroshye rwo guhanganira iyo mirambo. Na 23 yavuga ko idashaka ko FARDC bongera kugaruka imbere kugera mu gace bagwaniyemo kegereye Ruhinamavi, mu gihe FARDC navuga ko idagomba kwemera gutakaza abasikari bayo gutyo gusa itabajyanye. Amakuru yatangajwe ku isa 8 n'igice yavugaga yuko kugeza kuri iyo saha ibintu byagasobanutse neza, nimba FARDC iraza kubona uburyo bwagagarara neza ku gice cya Ruhinamavi ngo bafate iyo mirambo iri n'ufite ipeti rya koloneli ngo agwe kuri urwo rugamba ngo babajyane aho bagomba kujyanwa. Gusa ni makuru akavuga yuko ibyo bikorwa zo kwica abasikari bakuru ba FARDC muri Hibu Force byaba ari ikinyoma ngo cyahembwe na M23 kugira ngo bigarurire ibitekerezo by'abanyamurenge bamaze iminsi bavuga yuko FARDC iri kujya irusha imbaraga M23 kwirwaneho. Bagahimba ngo ayo makuru bagaragaza neza ko bakoze mwakazi FARDC, kuko natangazo ryemewe rya FARDC igeze garagaza ko ari umusikari wabo watakaye ku mirongo y'imbere ku rugamba, nuko ubundi akunze kuvuga yuko ari abatakaje abasikari bakunze kubitangaza by'umwaka abasikari bakuru. M23 ariko nayo ntabwo raso itangazo ryemewe rero officiel bigaragaza ko ari abasikari ba FARDC baba baraguye muri Ruhinamavi. Gusa inyamakuru zinshi byanditse ko Ruhinamavi igitero n'ikindi cyabereye baje kurokora iyo mirambo cyangwa se gutwara iyo mirambo, ari nacyo gikomeje gutera ubwoba ko isa kwisa n'undi bagaruka mu gitero rero no cyo kwisubiraho. Ngo cyo kwa 3 nimugoroba ingabo za FARDC zongeye gufata agace ka Karingi ya mbere kari ya kabiri, bituma ingabo za M23 bashinja kuri z'u Rwanda abasubira inyuma berekeza mu kigo cya Minembwe, nk'uko amakuru atuka mu nzego z'umutekano zo muri ako gace abitangaza. Agace ka Gakenge na Karingi, agace ka Karingi nyirizina ya mbere na Karingi ya kabiri bivuga yuko higaruriwe na FARDC ku munsi wa tariki 24 ku masaha ya nijoro, aho FARDC ndetse na Wazalendo ramaze gukorera Kagunya M23 bamaze kuyataka ndetse no kuyizenguruka mu nguni zuzuye muri karere, kandi bikavuga ko hakoreshejwe za drone nyinshi z'ingenzi cyane. Izi drone zirimo Kit 6 ndetse na Kamikaze azaga by'ibitero kwinduza M23. Hanyuma M23 kabona gukomeza guhagarara muri Karingi bidakunda. Gusa ndi makuru akemeza ko Karingi ya kabiri yo nyirizina yakuriyemo agatendo, kuko ingabo za Special Forces za FARDC zikumwe n'abarundi aribo binjiranye ishema n'isheja muri ako gace. M23 yerageza guhagarara imbere yabo ngo bakumire, ibahagarike, ibabuze, ariko birangiye bibaye iby'ubusa. FARDC irusha imbaraga M23 ifumyamo irukanka agace ngasigira FARDC. Nubwo M23 igeze yemeza ko yatakaje Karingi ya mbere na Karingi ya kabiri, na FARDC ikaba itavuga neza ibyo yakoze byuzuye kuri M23 nk'uko akunze kubivuga. Gusa amakuru atangazwa n'abanyamakuru ku ruhande rwa leta Congo bashimangiye cyane ko kuba Karingi iri mu biganza bya FARDC nyuma y'iminsi yari ihambuwe na M23. N'urugamba bamwe batavugagaho rumwe, urugamba bamwe bavugaga ko ari ikinyuma M23 itashobora kwirukana FARDC, abandi barazemera ariko bavuga ko harimo ubugambanyi muri FARDC ku buryo bigaragara neza cyane ko icyo bari bakeneye kubona kuri terrain batakibona bitewe no kuba ingabo zabo ngo zazuzuyemo abagambanyi. Ndavuga ingabo za FARDC. Kubw'ibyo rero bakavuga yuko utavuga yuko n'ubundi batsinzwe ko batize barwanisha imbaraga zabo zose ngo barebe yuko M23 yani nubwo yakoraho kuba ngo nta misada agigaragara muganga na M23 byagiye byohereza M23 kugera ku ntego zabo. Nyamara umunsi tariki 24 ushyira tariki 25 n'undi ari habaye inama rukokoma yahuje ingabo za gisirikare ndetse n'umuyobozi wa Regiment 33 wabwiye yuko bagomba kurwana imbimbiko umuhenerezo apana gutinya icyo ari cyo cyose cyangwa se gusubizwa inyuma na M23. Bagomba kurwana bakirwanaho mpaka babonye isinzi kuri terrain, kuri front line. Bagomba gukora ibishoboka byose bagatsinda. Nyamara nubwo bimeze gutyo, iterwa ry'ibisasu ngo ku bitaro bikuru za Minembwe byabaye ikimenyetso cya nyuma cy'umugambi ngo
wo gukuraho ibikorwa remezo bikozwe na leta ya Kinshasa, niko M23 itangaza. Ati Minembwe irimo kwinjira nkana mu gihe giteganijwe cyo gukuraho abaturage b'abanyamurenge binyuze mu biro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na Bujumbura, bari kwinjira nkana barasa mu bice bituwe n'abasivili. Ati urupapuro rwerekana ko umugambi wo gutsemba no gukuraho ubwoko bw'abantu ariyo gahunda. Nyamara Minembwe si ikigo cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bari kurwanira, usibye kurasa mu baturage. Hatabayeho ngo ibikorwa remezo by'imihanda, komini nta n'ikibuga cy'indege igira, nta n'inganda igira. Ubugizi bwa nabi budahwema bw'ingabo, imitwe itwara gisirikari n'abicanyi bo mu Rwanda FDLR ngo bakoreye abaturage bufite intego imwe gusa, no gusiba umuryango w'abanyamurenge ku ikarita ya Kongo. Ngibi nivyemewe. M23 itangaza yuko runo rugamba rwo kugaruka kuri Minembwe ngo nta kindi rugamije usibye itsemba bwoko ry'abanyamurenge, guko nta n'impamvu ngo yumvikane ituma FARDC irwanya abo muri Minembwe, kuko ngo nta mabuye y'agaciro ariyo bari kujya kurwanira, nta bikorwa remezo biri muri Minembwe, nta mihanda myiza iri muri Minembwe, buryo bavuga ngo FARDC kujya kubyigarurira, ngo ahubwo n'abaturage birwanaho barwanya imitwe y'inyeshyamba. Bw'ibyo rero kwibaza yuko ngo FARDC kwagaba igitero M23 twirwana bayifata nkaho ari uburyo gutsembatsemba abanyamurenge. Gusa uburyo bwo kuremamo ibice abakongomani kugaza ko ari ubwoko bwibasiriwe, Kongo ikomeza kuzamagana ikavuga ko ari ikinyoma nta kuri kubiri, kuko ngo ntacyo kwireguza gihari cyo kuvuga ko ari abanyamurenge bibasirwa mu ngingo n'igiseke cya Kongo huzuyemo abanyamurenge, ngiyo baba banga bo mu rwego rwo kuba barahereye uruhande. Nyamara nanone M23 gashimangira cyane ko ibyo ngibyo bivugwa ari za maonesho, ari ikinyoma, kuko ngo ibihamye byiba kuri televiziyo igaragariza ubwazo yuko leta Kinshasa ishaka kurimbura ubuzima bw'abasivili b'abanyamurenge bari mu bice vya Minembwe bakomeje kwibasirwa n'ibitero simusiga za FARDC, kugeza ku rwego FARDC yarashe ku kigo nderabuzima cya Minembwe, kandi bikagaragaza neza ko ari ikigo cya gisivili gishobora gutanga ubufasha ku baturage b'ubuvuzi, kugira ngo bikaba ari gushyira iterabwoba ku baturage no gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Ibi ngibi nivyo leta ya Kongo ivuga yuko nayo ariko atari byiri gukora, ikavuga ko iri kurwanira ngo uburenganzira bwa civil bavana mu maboko y'inyeshyamba shyikiye n'u Rwanda za M23 twirwaneho, kugira ngo barukorwe ngo FARDC igomba gukoresha imbaraga zose. Uruhande rwose bigaragaza ko ari abatabazi b'abanyamurenge, M23 yaba FARDC bose bigaragaza nk'abaje gutabara abanyamurenge. Gusa ariko hakomeza kwibazwa kimwe gusa, none ubwo M23 nimba itangaza ibyo ngibyo FARDC kabihakana, FARDC negatangaza ibindi M23 kabihakana, uruhande abaturage babagazeho n'uruhe? Amashusho yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga yagiye agaragaza abaturage benshi bishimiye twirwane M23, mu gihe kuri ruhande nanone igihe abasirikare ba FARDC binjiraga muri Mikenge bakirwanywe ishema n'isheja none n'abaturage, nabyo byahise bituma benshi bavuga ati abaturage b'Akongomani ni banya mu gihe bigiye, ibibazo bivutse uje niwe bemera kuyoboka kugira ngo bataza kwa abantu mwako, nawo umutima wabo kumenya biracyaguranye cyane. Nyamara Murenge bo bakagaragaza, bamwe muri bakagaragaza neza ko babayeho nabi kandi bifuza amahoro atangwa na M23, abandi akavuga ko bakeneye ko Kongo itanga amahoro. Kuri ubu rero haravugwa indi nkuru nshyashya kuri ino mirwano imaze iminsi hagati ya Kongo na M23, ndetse no hagati y'u Rwanda na Kongo bamaze iminsi batabikumvikana, uruhande rwose rushinja urundi bari mu mugambi kubahangamira kubungabanyiriza umutekano. Arubwumvikane ngo bwabaye hagati y'u Rwanda rero na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwumvikane bwo gusoza amatati muri kano karere. Bahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC na Repubulika y'u Rwanda hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Qatar, Repubulika ya Togo ariyo muhunzi washyizwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe na Komisiyo y'umuryango umwe bwa Afurika bahuriye i Londres ku ya gatatu tariki 24 Kamena 2026 mu nama ya gatandatu ya komite ishinzwe ubugenzuzi GMC. Iyi nama yari imwe mu rwego rwo gukomeza gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington agamije kugarura amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gusoza ibiganiro, Kinshasa na Kigali byongeye gushimangira imihigo myinshi igamije kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'ingingo zumvikanweho n'ibihugu zombi, nk'uko itangazo rya nyuma ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ribivuga. Impande zombi ziyemeje gusaba ko habaho ivugurura ry'inshingano za AGVM Plus ni Expanded Joint Verification Mechanism Plus kugira ngo habeho igenzura ry'amasezerano ya Washington. Hama kandi nanone Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byemeye gushyigikira kwereza vuba AGVM
kugira ngo ikore ubutumwa bwayo bwa mbere bwo kugenzura, mu gihe bishishikariza kandi nanone abantu bose bari muri kariya karere gushyigikira iki gikorwa kugira ngo kizagende neza, icyemeranijwe kizarebweho ko kiri kwitabwaho neza. AGVM izakora akazi kayo neza, irebe ngo ni bande bakomeza gukora imirwano, ni bande bahise bayazana na ba nyirabayazana b'amakuba, ndetse ni gute intambara yashyirwaho akadomo. Hanyuma ibihugu zombi kandi vyemeje gushyiraho uburyo bwa politike n'umutekano bufasha mu kugenzura ibintu hamwe byafatwaga nk'ingenzi kugira ngo uburyo bwateganyijwe mu nzira y'amahoro bugire akamaro. Hanyuma ariko kandi nanone kubijyanye n'umutekano, Kinshasa na Kigali zafashe icyemezo cyo gukorana binyuze mu buryo buhuriho bwo guhuza umutekano GCCM kugira ngo bahanahane amakuru kandi bagere ku bwumvikane bumwe ku ntambwe zikurikiraho mu bikorwa bigamije gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington agomba kugena iherezo ry'amatati. Iyi nama ije nyuma y'uko guverinoma ya Congo na FC23 bemeje amabwiriza y'uburyo buhuriweho bwo kurikirana no kugenzura amasezerano yo guhagarika imirwano yagiranye n'impande zombi ku ya 2 Gashyantare 2026 i Doha, nk'uko inyandiko yashyizweho umukono ibivuga, mu buryo bushingiye ku bice bibiri byuzuzanya: uburyo bwo kugenzura no gukurikirana ihagarikwa ry'imirwano COVM, urwego rushinzwe kugenzura no gufata ibyemezo, hamwe n'uburyo bwo kugenzura buhuriweho bwa Expanded Joint Verification Mechanism plus AGVM plus bushinzwe ibikorwa za tekinike no kugenzura ibikorwa by'imirwano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. COVM igizwe n'abahagarariye guverinoma ya Congo na FC23, irimo indorerezi ziturutse mu muryango umwe bwa Afurika, leta ya Qatar na leta zunze ubumwe za Amerika, ndetse n'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari ICGLR. MONUSCO nayo ikagira uruhare muri ubwo buryo. Ibyemezo bya COVM bifatwa ku bwumvikane hagati y'impande zose, bigomba kandi kuba zihari kugira ngo habeho umubare w'abagomba gukora. Ubwo buryo kandi buzaterana cyane cyane mu buryo bw'ikoranabuhanga buri kwezi cyangwa se mu buryo bw'agateganyo, aho ari ihuriro rizajya rihura rikaganira ku bijyanye n'ibikorwa byo guhagarika iyi ntambara hashingiwe ku masezerano. AGVM Plus yo ni urwego rushinzwe imikorere y'inzi nzego cyangwa se urwego rushinzwe gukurikirana, kugenzura no gutanga raporo ku ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo guhagarika intambara burundu ateganywa n'amasezerano ya Doha, gukora iperereza no kugenzura ihohoterwa iryo ari ryo ryose rivugwa, gutanga raporo ku ihohoterwa ryagaragaye no gukurikirana umutekano n'imibereho myiza y'abaturage mu turere tuyagizweho ingaruka n'amakimbirane. Uru rwego rugomba kandi guteza imbere iyoherezwa ry'ingamba z'umutekano zumvikanyweho no gukora ibikorwa zubaka icyizere hagati y'impande zose cyangwa se impande zombi ziri mu ihangana. Igenzura rikorwa n'amatsinda ahuriweho yo kugenzura yashyizweho n'umuyobozi wa AGVM, agizwe n'umubare ungana w'abahagarariye impande zombi ndetse n'indorerezi aho bishoboka. Amatsinda kandi akorera mu turere aho ibyaha byagaragaye kandi afite uburenganzira bwo kugera ku rugamba nta nkomyi hakurikijwe amabwiriza agenga imikorere. MONUSCO ifite inshingano kandi zo koroshya ihuzabikorwa n'ibikoresho harimo n'ubwikorezi ndetse n'itumanaho, nabyo bikaba iby'ingenzi cyane. Hanyuma uru rwego rwo gutanga raporo rutanga kandi uburyo bwo kohereza muri COVM inshamake y'ibyabaye buri cyumweru, raporo n'isesengura rya buri kwezi ndetse n'ibisobanuro rusange ku iterambere rikomeje cyangwa se ikomeza ry'ibitero. Amakuru yakusanijwe kandi agasangizwa abagize urwego bose hakurikijwe amahame yo kutabogama, gukorera mu mucyo ndetse no kugira ibanga. Ibyo byose bikajya biherwaho. Nyuma iyi gahunda ishingiye kandi ku masezerano impande zombi zagiranye yo guhagarika intambara burundu ndetse n'inzira igana ku masezerano y'amahoro yuzuye azakora kugeza igihe inshingano zayo zaba zuzujwe cyangwa se kugeza igihe impande zombi zifatiye icyemezo cyo kuyahagarika, nk'uko bigaragara mu nyandiko iteganya iki cyemezo cyangwa se iteganya urwego rwa AGVM Plus, uburyo rugomba gukora ndetse n'ibyo rugomba kurangura byose uko byakabaye. Ukamenya ko kandi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yifuza cyane kubona intambara irangiye, ariko bakavuga yuko akenshi ngo ibyemeranijwe birengwaho cyane n'abifuza gukomeza intambara nabo batazira igihugu cy'u Rwanda ngo cyanze kuva muri Congo n'u Rwanda rubihakana. Gusa aho ngaho i London ibyaganiriweho benshi akavuga yuko bishobora gutanga umusaruro wuzuye
mu gihe cy'aya makimbirane. Itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyirizina icyo rivuga yashyizwe hanze n'ibiro by'umuvugizi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ragira riti ku ya 24 Kamena 2026 abahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta y'u Rwanda na Repubulika y'u Rwanda hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Qatar, Repubulika ya Togo na Komisiyo y'Umuryango Umwe bwa Afurika bahuriye i Londres mu nama gatandatu ya komite ishinzwe ubugenzuzi JOC. Iti urebye ibyagezweho kuva mu nama iheruka, JOC yagaragaje ko ihangayikishijwe cyane n'imirwano ikomeje kwiyongera, ingaruka z'ibitero z'indege zajya pilote ku baturage n'inzira y'amahoro, ndetse n'ibibazo by'uburasirazuba byiyongera mu burasirazuba bwa Kongo, ibibazo byibasira ibibazo by'ubutabazi byiyongera mu burasirazuba bwa Kongo harimo n'icyorezo cya Ebola gikomeje. JOC yemeje ko hakenewe byihutirwa ibikorwa bituma imirwano ihagarara byuzuye idakomeza kuba. Igihugu cya Kongo ngo cyavuguruye akazi kacyo ko guhashya FDLR, naho u Rwanda ruvugurura inzira yo gukura ingabo zarwo no kuvana ingamba zo kwirinda zarwo. Niko babyanditse ngo ni ingabo cyangwa se kuvanwa gukurwa kw'ingabo, withdraw of defense cyangwa se ibikoresho bya gisirikare n'abasirikari, cyangwa se kuvana ingamba z'ubwirinzi zarwo. Hanyuma rero dore bimwe mu by'ingenzi Amerika yavuze nk'ingingo z'ingenzi bahurijeho muri iyi nama. Gushyira mu bikorwa byuzuye amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda yasinywe muri Kamena 27 Kamena 2025, harimo no kubijyanye n'ibitero by'indege zitagira abapilote. Icya kabiri ni ukuhagarika ubwumvikane buke vuba, cyane cyane hafi ya Minembwe, ndetse no gukoresha ububasha bwabo ku mpande zose ziri ku butaka kugira ngo iyi ntego igerweho. Harimo gushaka ko amasezerano ya AGVM Plus ahindurwa kugira ngo agere ku kwemeza amasezerano akubiye mu masezerano ya Washington. Ikindi Amerika ivuga ni ugushyigikira kohereza vuba AGVM Plus mu nshingano zayo za mbere zo kugenzura no gusaba abantu bose baraho gushyigikira iki gikorwa, gushyiraho uburyo bwa politike n'umutekano bwo kuyobora ibikorwa byo kugenzurira hamwe no gukorera mu buryo buhuriweho bwo guhuza umutekano GCCM kugira ngo habeho amakuru y'ubutasi no gusobanukirwa intambwe zikurikiraho mu gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. Ikindi ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ngo byashimiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar na Togo ndetse na Komisiyo y'Umuryango Umwe bwa Afurika ku bw'umusanzu bakomeje gutanga mu nzira y'amahoro. Nashimira Ubwongereza bwakiriye inama i Londres. Inama itaha ya GCCM izaba mu minsi 15 iri imbere. Gusa nubwo itangazo rihuriho rigaragaza neza ko ibisa nk'imirwano birangira, n'ubundi yacyahamya neza cyane ko u Rwanda na Kongo ari bo bafite ijambo rikomeye cyane ku mirwano ikomeje kureka ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dore impamvu nk'eshatu zitangwa. Iya mbere ni uko bari kuvuga ko n'ibitero byo muri Minembwe bigomba guhagarikwa, abangaba bigizemo uruhare, kandi twe tuzi ko twirwa none 23 babikora n'ahantu na hamwe wavuga ngo u Rwanda rwigeze rugaragara ko ruhari, kuko u Rwanda rwavuze ko rutari mu bibazo byo muri Kongo, ariko leta ya Kongo yo ikavuga yuko u Rwanda rwo rwayiteye. Kuri ubu rero bisa naho muri uyu mwanzuro w'i Londres u Rwanda na Kongo bigomba gukora ishoka byose kugira ibitero byo muri Minembwe birangire. What? Ikindi ni ugukomeza gukorana ku buryo bagomba kohereza agahenge. Nanone agahenge kakwiriye gufatwa hagati ya M23 n'igihugu cya Kongo, ariko urebye muri iyi myanzuro yafashwe i Londres nuko nyine u Rwanda na Kongo bemeranije gukomeza gushyira mu bikorwa ibyo kugena agahenge n'amahoro, no gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. AGVM Plus nimba rigiye kuzavamo umwanzo wo guturisha Repubulika ya Kongo, abenshi baracyanyotewe no kumenya neza icyo uru rwego nyirizina ruzakora, nimba atashaka kuzabamo kutumvikana nyirizina urwo rwego ruzarutangiye akazi karwo, cyangwa se niba bizagenda neza nkuko babiteganijwe ku mapuro, nazo nuko zabitegereza. Hanyuma tugakomeza kumenya neza n'iki kijya mbere. Yitwa Martin Fayulu, waravuga ko ibibazo byo muri Kongo zose abantu biteye ku ijambo ryavuzwe na Evariste Ndayishimiye bahita babona igisubizo cy'ibyo bibazo bikomeje kubasira Kongo, cyangwa se maze ko agateraza amba kutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati Martin Fayulu, ndasaba buri wese gutekereza ku magambo ya President Evariste Ndayishimiye General Neva, wibukije abari Kinshasa icyo buri munyekongo wese uzi asanzwe azi, ari igihugu kiri mu kaga
mu busugire bwacyo, ubumwe bw'igihugu n'umutekano mu nzego ntibiba byoroshye kubiganiraho. Gaje neza ko ubumwe ari ikintu cy'ingenzi cyane. Ati birateye impungenge kuba byasaba umukuru w'igihugu cy'amahanga kwibutsa abayobozi ba Kongo ibyagombye kuba inshingano cyangwa se ko byagombye kuba ishingiro ry'ibikorwa byabo bya buri munsi. Ati nubwo igice cy'ubutaka bwacu kigaruriwe, inzego z'ubuyobozi zigenda zisimburana ubutegetsi bwa leta buhoro buhoro, igihugu gihura n'ikibazo cya Ebola kandi abaturage bacu baba mu mutekano muke kandi no mu kaga. Icy'ingenzi ni ukurinda repubulika no gutera inkunga igihugu. Ati ku ya 5 Kamena 2025 Kinshasa, hanyuma ku ya 6 Gashyantare 2023 Washington, nibukije bwana Tshisekedi iyi ngingo y'ingenzi ebyiri z'ubumwe bw'igihugu n'umutekano w'inzego. Cyabaje nuko muri iki gihe igihugu gikeneye ubumwe kirimo gukururwa mu mpaka zishingiye ku itegeko nshinga zidafite icyo zimaze nk'uko ari akaga. Martin Fayulu akomeza agira ati amateka twigisha ko ibihugu bitazimira gusa bitewe n'ibitero by'abanzi babyo, binatuma bicika intege iyo ababiyobora bashyize imbere igihugu mu byiciro byacyo bya politiki imbere y'ibyo bagomba guha agaciro akari bo bishyira imbere. Martin Fayulu ati turi mu gihe gikomeye cyane kigomba gutuma abanyapolitiki ba Kongo duhaguruka, n'igihe Kongo agomba kugira ikikora ngari iki kibazo kibutswa n'abanyamahanga. Ati Kongo ikeneye ubumwe, Kongo ikeneye ituze mu nzego, Kongo ikeneye amahoro. Haracyari igihe cyo gufata ibyemezo bikwiye, haracyari igihe cyo gushyira imbere inyungu z'igihugu. Aya magambo yose Martin Fayulu ari kuyavuga mu gihe nawe ari umwe muri bari kwamagana referendum itegetswe gutaka bwa Repubulika ya Kongo yo kwemera Tshisekedi Chilombo kuzongera kwiyamamariza kuyobora igihugu cya Repubulika ya Kongo mu yindi manda, aho nyine bamwe mu banyapolitiki batumva ibintu kimwe kubw'iyi manda nshya yahabwa Tshisekedi Chilombo, kandi bakagaragaza neza cyane ko bo batumva uburyo we yumva ashaka indi manda kandi itegeko nshinga rimwemerera manda ebyiri gusa, kandi akavuga ko yakoze akazi gakomeye kandi bigaragara neza cyane ko ngo yafashije iki gihugu kwiyubaka cyane cyane mu nzego za gisirikari, aho igisirikare cya Kongo cyubatse cyane ku bwa Joseph Kabila Bank. Icyabura kuvuga ati n'imbaru watse gisirikari wagaruye iki ubutaka bwose bwafashwe n'umunyamahanga cyangwa se n'abatufatiye ubutaka butabwishubije, nko guhamya neza ko Burasirazuba bwa Kongo yo Tshisekedi bari umunyembaraga muri politiki ndetse no mu cyo gisirikari baba barakoresheje imbaraga zose zishoboka maze igice cya Kongo cyose kigasubira ku ruhande rwa Kongo. Uri iyi nshuro rero Martin Fayulu avuga ko Kongomani badakwiriye kwemera Tshisekedi Chilombo gukomeza gutoba igihugu kuko ngo ntabwo byakubaka igihugu ahubwo byagisenya. Abona neza yuko igihe kigeze kugira ngo nk'abaturage bose bahagurukire icyarimwe. Gusa ariko nubwo bivugwa gutyo, leta ya Kongo nayo cyangwa se ku bwa Tshisekedi Chilombo ubakomeje inzira zikomeye cyane zo gushaka uburyo igihugu cyabo cyakihagararaho. Bijyanye na referendum, umuyobozi wa Eniyo Sacre yavuze neza ko batazakora referendum muri Kongo hari ubutaka bwa Kongo butari bwagaruka mu maboko ya FARDC cyangwa se ya leta ya Kongo muri rusange. Ni make referendum izabaho uko n'igice cy'Uburasirazuba bwa Kongo kigaruriwe. Ari n'amagambo yabi Kinshasa. Ndetse Tshisekedi Chilombo nawe ku giti cye mu minsi ishize asa n'uwateguje intambara itoroshye cyane kuri 23 yo kwigarurira Bukavu ndetse na Goma. Uwo nyine bigaragaza neza cyane ko nawe afite gahunda yo gukora iyo bwabaga maze Uburasirazuba bwa Kongo ibice by'ingenzi byafashwe na 23 bakabyisubiza birimo Bukavu nyine na Goma. Gusa hakaba ikibazo kimwe gusa kibazwa n'abatari bakeya, kwibaza ngo none Tshisekedi Chilombo mu gihe ari gutegura intambara nk'iyo ngiyo, rero turi kubona ibiganiro bikomeje hagati y'u Rwanda na Kongo byo guhagarika amatati, intambara no gushaka uburyo bakemura amakimbirane binyuze mu buryo bwa diplomasi. Ibi ngibi byaba bicura iki, byaba bivuze iki cyane cyane mu buryo hamwe ategura urugamba andi gutegura uburyo bwa diplomasi. Ibi bwa buryo bivuga ngo bwo kujijisha mu gihe bakomeje kwitegura intambara. Muri make ibyigano batabyitayeho neza 100% bari kwirebera mu by'intambara bazakora. Nese ubwo Leta z'Ubumwe za Amerika, Katari, Afurika yunze ubumwe, Togo bo bari kuvunwa n'iki mu gihe bazi neza ko Kongo yari no gupanga ubugamba rukomeye cyane bwo guhangana na leta y'u Rwanda cyangwa se M23 bakomeza kuri leta y'u Rwanda nko babivuga. Ngo byaba bimaze iki gukomeza gukora ibyo biganiro bisa naho bitatanga umusaruro wuzuye wo gukemura amakimbirane hadakoresheje ku mitutu y'imbunda.
none ubwo Kisekedi Chilombo nawe nimba azabizanya mu biganiro ari shuwa ko M23 izemera ibyo yisaba mu magambo byo kuva mu cye byose yigaruriye maze gasubira inyuma ikagenda igashyigira Kisekedi Chilombo buno butaka cyangwa n'ingenda bavuga ngo tegereze icy'iminsi hatse ikagenda nawe ariko tubikora tegereze iminsi iri imbere hatse byatse tugenda tubona byinshi kubwe neza ubane natwe amahoro.